Wah, ini makanan kita udah sampai. Mama gak nyangka rasanya bakal pedas kayak gini. Nggak pedas biasa, ini beneran pedas. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini Mama lagi pengen banget makan ke restoran India, makan masakan India. Jadi ini kita baru aja kelar tes karena kita kalau makan ke restoran harus ada hasil tesnya. Dan puji Tuhan hasil tes Mama negatif, jadinya kita bisa pergi makan. Hasilnya Abang juga negatif. Hasilnya juga negatif. Kalau Kido sih nggak butuh, ini masih pakai kutang si kocik. Lagi dia pakai ham. Aduh, jangan digigit. Tuh, jadi ini semua kita udah ngorek-ngorek hidung. Kayak gini, ini cairannya segala macam. Ini udah habis sih isinya, udah nggak ada lagi. Jadi bakalan kita buang. Jadi gini banget ya, mau ke restoran aja mesti ngetes dulu. Kita udah ready OTW. OTW, siapa yang lapar? Bihat hunga. Makan. Makan. Mungkin lapar. Ya, Menta juga. Kocik juga lapar. Ja, wird das nicht in einen Vogel überfallen schon ist. Mbaknya ngomong terus. Ya sayang, finally makan di resto. Ya, finally. Erste Mal mit Selbsttest, ha? Iya, pertama kalinya ini. Jadi Mama itu ya nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen masakan India tapi nggak mau masak. Maunya tinggal makan doang gitu loh, gengs. Aduh, ini mau lahiran ada-ada aja nih bawaan si baby nih ngidam. 2,8 Kilometern. Ngidamnya gini banget. Yaudah, ini kita OTW ya. Mama udah nggak sabar pengen nyumut. Kita udah sampai di parkiran sih. Oke. Kita mesti jalan ke sentrum kotanya gitu. Deket doang di depan sini. Dan hari ini itu for free ya. Parkir. Ya wes. Waduh, asik banget di sini, adem. Ya ampun, rasanya udah lama banget kita nggak city tour kayak gini, nggak jalan-jalan di kota. Itu gengsi berat. Jadi ini kita udah lama banget memang nggak kayak jalan-jalan di kota kayak gini kan. Jadi berasa gimana ya? Kayak berasa turis ya sayang. Wow, ini ada gereja dom gitu biasanya ya. Wih, mau nikah lagi Kak Bumil. Nikah kedua kalinya sama abang. Mama lihat dulu. Mereka bingung. Sobas? Oh ya. Kita pengen pesan yang seperti di Google. Das ist das. Okay. Und wie scharf ist das? Für die Kinder zum Empfehlen? Für Kinder Ist eher das. Okay. Die 2 Meter von sowas bestellen. Ya udah, ini sih gibt's spaghetti. Kocik pengen makan spaghetti, geng. Guck mal, schau. Soll ich mal drauf zu, aber ich muss dann wieder. Ich warte nach. Trio.
Selamat makan. Belum. Siap, eine Hallo. Achso, Mensch. Sehr schön. So. Gayamu kayak Gatot Pocok. Wih, itu buat kucing. Ah, das ist Nazi, das ist. Menti, ya genau. Oh. Schau mal, das sieht cool aus. Ya, semuanya udah di sini. Das ist dieser Snack, den bekommst du auch. Wah, ini makanan kita udah sampai. Jadi ada kari, lagi wow. Ich mal ein Stück runter. Ah, das ist dieser Ding mit der Käsebühle. Ini punya Zoe. Oder sowieso coole Sachen? Kann man da mal ein Stück Ja, das könnte ich teilen. Da hat er einen Mini. Menta punya kocik sup, pecinta sup ini punya abang. Achtung, nicht mit Finger. Wow. Mit dem Löffel, genau. Enak. Boah, das ist Ich hab auch. leckere Käse. Selamat makan. Selamat makan. Tiup kocik panas. Mit helfen. Aber Karte von mir. Yum 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 yum. Kita cobain yang ini. Sayangnya mejanya di sebelah ada yang dudukin, gengs. Jadi kameranya nggak bisa taruh di situ. Yummy. So yummy. Enak. Boah, ich glaub, Punya mama pedas, beneran Okay, pedas. du bist noch halt. Kerupuk. Ya tuh pedas sayang. Du kannst wenig. Ini abang pakai daging kambing, itu ayam kayaknya. This is Hühner, aber der andere ist Lamm. Ich glaube, das mischt man so, oder? Ja. Ja. aber da wollte ich ein Stück essen. Ja, sicher. Mama. Reis. Ya. Ein Reis mal. So ja, der Taco. Enak. Der stimmt fast wie ein Taco. Enak banget dong. Mhm. Enak. Enak, Zoe. Jadi harus dipegangin deh kameranya. Okay. Der verbrannt. Pedas juga. Dia ada cabai-cabainya gitu. Enak. Okay, probieren mal das denn. Ini juga pedas. Ja, keine Ahnung. Es schmeckt nicht schlecht. Schmeckt schlecht? Da war ja gelbe reingekommen. Ich habe meine Torte, ich habe mein Kuchen, der ist gerade umgefallen hier. Nasi kuning, nasi kuning. Oh, knusprig. Wah, Der war aber gut. Guck mal, das ist Korianderblätter. Der ist crunchy. Korianderblätter. wah, ini pedas. Das? Das ist das. Ini beneran pedas. Kita mau tes. Pesanannya mama ini sini. Stoffscharfe, Ya. Ada pun Mama Reis, nur meine Kinder Reis. Kita cobain yang ini.
Horas ini daging merah gitu. Yang ini tuh kayak ayam bakar gitu loh, gengs, kayak bumbu ayam bakar. Ini enak banget. Ada sambelnya nih. Aduh, ini Bumil happy banget beneran. Ini ada sambal. Wow. Ini banyak banget perintilannya, astaga, penuh. Kenyang banget ini makan. Papa. Also, Indisch ist das nicht schlecht. Mama gak nyangka rasanya bakal pedas kayak gini. Pedas banget. Terus ini ada kari ayam. Aber das ist mal Indisch. Wow. Ini rasanya ada kecut-kecutnya gitu. Seger deh. Ada bom. Wow. Agave. Ini kegigit apa ya? Kegigit kayak macam daun ketumbar gitu. Schmeckt das eigentlich? Enak ya? Lecker, Pumpe. Ja, mir steckt. Kocik enak. The bomb? The bomb? The bomb. Kartoffeln das. Mama, für mich schmeckt das Kartoffeln. Ist das vielleicht ist es auch in Kartoffeln. Ini sih kayaknya bisa satu plate gini pesan untuk makan berdua karena ini lauknya banyak banget. Das ist der erste Mal, dass wir hier sind. Ayam bakarnya manyos. Dann bin ich gleich von mir genommen. Ich glaube, das ist gegrillt. So gut. Cobain deh. Das ist auch Bakar. von mir genommen. Ada aroma bakarannya gitu. Diese kleine. Papa sogar. Weil das 5 Kilo. Wah, ini enak banget. Enak tuh. Ich habe eine bisschen. Ja. Das ist halt mal in den. Kocik dengan supnya. Pecinta sup. Panas-panas pesan sup. Mama. Iya. Coba lihat. Coba lihat coy. Ja, leider habe ich ihn immer bei Louis genommen. Kerupuknya pedas, Bo. Meler. Er gab es so schön. Smack. Wow. Good. Habis. Habis. Menta juga habis. Nur noch das hier und das hier. Biasa nitin. Kenapa? Ein bisschen noch ein Hier. Masih ada kerupuknya. Wah, pedesan. Kita cobain. Atau kan sama juga. Ini kayak minuman yogurt drink.
Mango guys, mango dessert. Rasa mangga. Was gut. Iya, enak ya. Ya, si ini. Willst du noch? Nah, dia habisin kocek. Ya, itu punya menta masih ada. Menta hat. Magst du auch nicht, oder? Nah, menta belum. Itu punya menta masih ada kocek, mau? Ini Bumil happy banget. Aber ohne Zucker. Richtig scharf war. Oder ich nehme Okay, willst du noch dran? Untuk lidah orang Australia ini mah pedas beneran. Ini pedasnya nggak pedas biasa, ini beneran pedas. Alles auf einmal. Papa, wir schauen zum Eiscake. Mit der Kuchen! Was ist der Louis? Bitte mal Suppe haben. Habis, gengs. Ini sambalnya sih Go, 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 go. pedas banget, beneran pedas. Das ist super lecker. Oh, die ist gut, ja. Super yum. Yummy. The bomb. Also wird auch. The bomb. Aber das Wow. hast du auch schon einmal. Genau. Santai dulu sembari si Papai bayar. So, Gimana babynya happy? Babynya happy nih makan, akhirnya makan restoran India juga. Gemes ya? Baby gemes. Bentar lagi nih meletus. Mama, das ist für den Baby. Nih, Schau Ini mal, buat si so Baby. ein Herz. 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 Wieder Herz. Iya. Cute. Anak gadis kacaan. Mama genieße. Sudah. Aku nggak bisa bangun. Gimana? Wih. Danke. Bye bye. Mama, da ist der Literatur. Wow, jalan-jalan di kota ini sekarang asik nih. Mataharinya nggak mentereng. Mataharinya udah turun. Ini ada es salon gelato. Ini ada gelato. Mama, schau, was sie macht. Itu sampai pakai pampers doang tuh, lucu banget. mandi gratis, Bo. Wow. Ganz wenig. Cakep banget nih, bunga-bunga gantung-gantung. Das sieht man ein Bild davon. Kita berasa turis. Warte mal, ich glaube, da war gerade bei Tschechhaus. Wow. Wih. Lihat rumah kak Pak. Bapaknya mau ini, mau bisnis jual beli rumah nih. Ini ada tato lagi. Tadi di sana juga udah ada tato. Ini tato lagi nih. Tattoo. Sekarang kita mau beli es krim. Ice cream. Kamu Ngil? Mama, Kamu juga mau es krim? hallo, Literatur. Ih, sendalnya lucu banget. Harganya juga lucu, gengs. Harganya 329 euro. Oh my god. Gelato time. Ya? Genau. Einmal Kokos. Guys, minta? Yummy. Einmal Schoko. Apa? Danach? Jetzt? Wih. Ice cream time. Gelato time. Ayo duduk situ. Kita duduk ya. Iya, ada sama papa duduk. Ik ben
Enak. Enak banget. Enak banget. Ini mama pesan yang cookies. Meleleh, Bo. Tapi sama kopi ya. Ada? Niet slecht. Ook lekker. Ook kan. Ini punya Kocik nggak mau wafelnya. Terus mereka spesial sekali. Wow. Enak. Mama cobain. Enak. Makasih. Macam-macam apa yang ada kopian? Habis. Abang sama Kocik udah. Let's go, kita menuju rumah. Kita OTW pulang lah ini sekarang. Istanbul, boy. Ini rumahnya Salome Al. Rumah Salome. Sudah? Kakinya mana? Udah tiup? Ih, jangan lari-lari lah. Tangan yang sakit. Ya udah. Sekian dulu vlog kita kali ini. Mama asli happy banget karena akhirnya makan masakan India juga. Dan Kidos untuk pertama kalinya makan ke restoran India. Bagaimana Kidos? The bomb? The bomb. Pada suka? Zoe? Es krim. Suka? Suka ya? Mereka juga jadi demen masakan India. Ya udah, ini sekarang kita OTW mau pulang. Kita bakalan pamit di sini. Thank you for watching, geng. See you next time. Bye bye. Mana sih punyamu? Sarangemu mana? Iya, sarangi Abang Kocik. Sarangi mungil. Sarangi, bye bye. Bye bye. Gaya banget. Bye bye. The bomb.